لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول مولانا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت الفتنة نائمة وملؤون من أيقظها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, kala ko bani adama teddiri hara hinaka diina nyandego teddugal ngal lannay. Abu Jahali o tedduno kono tawina l'islam sakkitode makko ko rukagol e leydi. Fir'auna alayhi la'natullah duuɓi 400 e laamu o tedduno. Allah jonnimo ko heɓete kon fof e hoore o aduna, kono o heɓaari l'islam sakkitode makko ko halkede ko yoolede. Numruz o yawno haa o bewi, yehi haa tawi hande kadi hatton nen ko haa ɗon. O inni o himo faala, kankadi o tagay o waray, kono sakkitode makko ko sonsoli won ko halkirano. Wasifa non e feƴƴinoɓe e fewndiɓe fewndo ɗo ko kala ko luttata kon ko laamu Allah ngo. Kala teddungal kadi ngal yiwɗo ngal basaki e diina l'islam nyande go ngal lannay, kono kala teddirɗo l'islam ko wallahi summa wallahi ko nyande be nyande ngal ɓeydoto. Yo Allah teddin en ka adna, o yaafo en nyande en wawana hoore meɗen. Musidɓe julɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa ta'ala o daali ka deftere makko e suratul anfali aya 25. O ini o wattagu rente hule fitnatan e bone e jarrabuye e sonja e problemji la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Wata on sikkudey on bone ɗon so memminike ko toñuɓe ɓen tu woni ko heɓatamo. Hay ɓe toñaɓen ɓe tawa kay muɗum ɓe heɓay fitna on. O sakkitori o honɗum o inni wa alamu ande anna allaha shadidul iqab. Allah wo pellet ko sattuɗo lette. Komɓe woni sattupa ɗum ɗo na feƴƴuno ɓen ko enen ɗo. Ndaren no ɗanninoren fitnaji kala ko memmini hakkundeji meɗen. Fitna si o memminike goto pet no wawi memminde sonja jama on fop hara ko goto pet woni ko memmini. Wona sabu ko sonji jama on fo. Jama on no sonjora hon nun taw nyo'indirgol e téléphone ji. Nodda oɗo ɗum ɗo waɗi hara ɗum waɗari few. A rondike ɗon dolle bakkatu e hoore ko anda fimo. La tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Na toñuɓe ɗon tu woni ko heɓata fop heɓoray hande ken. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki hon ɗum takko ko ɓe fatoto ɓe ini wo taraktul fitna naima. Mi acci dey o ko wiyete bone jarrabuyeji, mi acci ɗum ko ɗaani. Kala ko wiyete sonja e soholaji e problémeji mi acci hino ɗaani. Si tawi min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi faati. Wa mal'unun huɗama kadi, Allah huɗi, nelaɗo huɗi, huɗayɓe ɓen huɗi man ay gazaha, kala findinɗo fitna. Kala ko tawata ko fitna wonande julɓe ɓen findinɗo ɗum ɗo wo o tawama e huɗaɓe, yo Allah dando en. Kala noon ɗanninɗo on fitna ɗon o tawama kadi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi, ɓe malaika ɓen du'ani, ɓe julɓe ɓen kadi fappo woni ko du'ani. Kala yiwɗo ka fitna memminoto sonja jama on o ɗanninimo, en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah dandumo yiite jahannama. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko wiyete fitna hino hulɓini. Goto pet memminay, on yiyay wano sunnugol suudu ko lekkol almeti gotum pet soƴƴata, kono wona e sabu ko sunni suudu ndun fop. Kankun tun kun wawata si kun ittama si inta suudu ndun,
kono kankum pet hiko wawi sunnugol suudu ndu ko honno waɗi ɗum noon ɓay ko fitna on ko bone on hande kadi wandi ɓeynayi wo dangu wawata saggingol kono so tawi ko cippingol ngol bi mana ko bonnugol ngol ɗon haray dangu hino wawi musidɓe julɓe tedduɓe fitna molnaɗo mimminiki hakkudeji meɗen ndaren ko honno o wawata ɗanorade toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ɗannimo musidɓe julɓe tedduɓe o fitna ko mimminiɗo ko en foppu andude wattanen hakkil moƴƴa moƴƴa oɗo ko labe o ko pita o ko mamu o ko dalaba o ko kindiya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki e hadis man da'a ila al asabiya kala nodduɗo faadi e leƴƴi leƴƴi kala nodduɗo faade e iwdi kala nodduɗo faade e gori gori kala nodduɗo faade ko mene woni ɓeeɗo wo mata maytatal jahiliya o maayay mayde majjiyanko o maayay hara honore l'islam woni ko maayi mo be ko honno hani jingangol ko gonga ka o woni wo haysi tawi koye hoorema ulil haqqa walaw kana ala nafsik wowlu gonga on haysi tawi koye hoorema ulil haqqa walaw kana murra wowlu gonga on haysi tawi mo haaɗi haysi tawi a añete hay so ɓe yiɗatama hay si ɓe wikkotoma hay si ɓe yaltinte wowlu gonga on so a wowli gonga a añete kono fil ajil ñande ɓe inno yaayo men fa soɓu moko ba o wo ɓe andi to yehi fiima kono sa walli goɗɗo a bambimo e hoore fenande wallahi summa wallahi ko kanko adatoma añoyde ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko honɗum ɓe maaki unsur ahaka zaliman aw mazluma wallu musidɗo ma on foti o tooñu foti o tooña sahabaɓen ɓe landiti meɗen andi ko honno men wallirtamo si tawi ko kanko woni ko tooña ko honno non men wallirtamo si tawi ko kanko woni ko tooñi ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ya jogo jungo makko ngon ha mo tooñi on hetta haqqe makko on e hoore makko haray a wallimo Allah subhanahu wa ta'ala on daali inna allaha harrama zulma ala nafsihi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu Allah harmini tooñe hoore jaati makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tooñata wa ma rabbuka bi zallamin lil abid joomi ma laataaki ko tooñeyɗo jeyaɓɓen o waɗi kadi tooñe hakkundeji meɗen wo ko harmi wo falata zalamu mi toñirke on mi jeeji o yandi wata on tooñidir yawmal qiyama si daroyama ko darngal ko adete ñaawede hakkunde jeyaɓɓen ko tooñe ɗen on to Allah fuɗɗorta o adday ga'i baali ɗiɗi ɗin ga'i baali ɗiɗi hala ka aduna ndiya no jogino gala ndiya joganoki gala ndiya noon booti ndiya wawata yottade yawmal qiyama Allah wattana ngaari baali ndi marano gala ndin ittana joginondi gala ndin ndi yotto si ɗum ɗo fof gasi oynan fof kunu turaban ɗum ɗo fof kadi hatta wonde kadi mbulmbulde fi honno mumpunteji ɗin fof ko ni woni hasbore majji si bani adama noon e jinna hande kadi noon ɓanne si tawi ɗum ɗo feƴƴi hakkunde kulle ɗen ko honɗum sikkuɗen hakkundeji meɗen yawmal qiyama goɗɗo o mayno tawi ko yanɗo shahid seede tooñe hino harmi mo be men yo hasibu hoore muɗum woko woni wowlude kon e ko woni wadde kon mo maayi e jihadi on non kono o mayri noon ko noon o surrirte ɗum ɗon ittoyama wo hande kadi ka aljanna kono o maayi tawi mo jogani aaden mbuuɗu gooto o adda haa ka dambugal aljanna Allah inni wonɗo stop min komi hannoma yoɓude kon fof mi yoɓima kono tigi tigi on a wawata natugol nder ga fodde mo joganiɗa mbuuɗu gooto on hettari nde mbuuɗu on yoɓa wo on sahi a natoya ka aljanna amma min on hay hunde marnama sinawo aljanna kono a natata ton hiɗa jogani bani adama on mi inni ka deftere an wa ma rabbuka bi zallami lil abid jomi ɓa ɓayna tun o toñowo ko imma yoɓe ma ɗum wona ɗo hatuma kankadi o maayi o ƴetti e moƴƴi ma ɗin o hetti haqqe makko on si tawi noon a luttiroy ko yara aljanna yaha si lutto yaade haray hande kadi ko ɗum ɗo ko ni jomi men woni ko ñaawiroyta yawmal qiyama ko ɗum so inni ye aya goo alaysa allahu bi ahkamil hakimin ene joomi mon laata e kanko woni ñaawitotoɗo ñaawoje ɗen fof yawmal qiyama musidɓe julɓe tedduɓe konngol yennugol koko harmi ka nder liinal islam hay paykum ma hay ɓiɗɗo ma hino harmi mi wanna on ɗo qissa daɓɓo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko aaden tippitinoɗo ɓe seenino ka seydna aboubacre ni siddiq jaatigiijo maɓɓe on ɓe seeni ɗon ñallugol gaño Allah noon ari tawi nde laaɗo e seydna aboubacar no jooɗi no o hewtirno o yani e seydna aboubacar o yenni haa yennore nden muusi o yenni haa o hewti ɓe ley coñci nde yennore nden muusi o seydna aboubacar waɗani
ndara nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo huccira to ɓe innari aboubacar yotto ɓe innari wonɗo yennude on kadi accu ɓe fanki bude nde muusoyi ha kadi seydina aboubacar ndara nelaɗo huccira to kadi waɗi go'o waɗi ɗiɗi waɗi tati tawi hewti nokkugo iɗon andi noon ko hombo woni aboubacar si annabaɓen fof e nelaɓen fof feƴƴi ko aboubacar ɓuuri moƴƴude aboubacar ko natiro yeyɗo aljanna wonde guluuje temeɗɗe jeeɗɗo bi hayri hisabin ko alda hasbore malaikajo goto wiru no duuɓi guluuje ɗiɗi lakara 2000 an lakara tawi o yaltari e yembere tande seydina aboubacar ni siddiq nden oɗo tawata woɓɓe noon ɓe ittay kooje ɓe soƴƴay ɓe hirtoto ko so tawi oɗo yennama oɗo aboubacar toloduno e hombo e ɓurnaɗo tagee fo ɓay muusi ha ko bani adam kullu bnu adama hatta ala mo faljata seydina aboubacar yotti ɓe bugi konngol gotol pet ɓurarɗo tawi hewti nokkugo ɓe innay potto ko haka maati tawi hawtanima nokkugo ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓaŋori doyi ɓe innari yotto ɓe innari accu ɓe seeni ɓe acci ɗon aboubacar e wonnoɗo mo yennude on ɓe yehi ka maɓɓe seydina aboubacar ɗon joni maapi ɓe haɗari oya ɓe innarimo yo yotto kanko yottike nde wotere tun hande kadi ne laaɗo accimo ɗon ne laaɗo immi yehi seydina aboubacar tawi hande kadi na yottagol maapinimo ko jokkitugol ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tawoyi ne laaɗo o yennilan ko yennilan foppa haɗari mo innari omo yotto min mi wolande wotere tun accalan fi honno o inni aboubacar wallahi fewndo o wonnoma yennude allah no tippini malaika hino yottanadema a yottike konngol gotol tum malaikaɓen ɓe ƴewi seytane ari jooɗike min mi joddata e seytane kala bani adama ko wowluɗa musidɗo ma allah ittay malaikajo spécial ina no wodanma sifa konko toraniɗa musidɗo ma o allah wallama hara koko moƴƴi si tawi ruttete koko an wowluɗa ko wona ko malaikaɓen ammini ko musidɓe julɓe tedduɓe ɓe landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yoɓe yeetoɓe bakkatuji ɓurɗi e mawnude ɗin nelaɗo maki inna min akbaril kaba'ir no jeeyay ko ɓuri mawnude e bakkatuji jeni an yashubba rajulu abahu woko nde gorko yennata baabe mum sahaba ɓen ngalɗi ɓe inni kayfa yasubbu rajulu abahu ko honno goɗɗo wata tewade pas yenna baabe mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo yasubbu rajulu aba rajulu fa yasubbu rajulu abahu wa yasubba umma ko so tawi a yenni baaben goɗɗo nene goɗɗo koto goɗɗo bappa goɗɗo yaaye goɗɗo kankadi o yottike bakkatu mum no fota was tawi ko mawɓe ma ɓen fewtuɗa yennuɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no haɗi yennugol hiɓe haɗi kadi huɗugol musidɓe julɓe tedduɓe julɗo anduɗo pellet wuuri maaye hiɗa felliti pellet a sikkitaki sakkitode maka ka nder leydi a sikkitaki si gilɗi ñamete fiɓa anniye kama hiɗa yahude ka juulirde anniye ma on na juuloygol na heɗoyagol bayana na juulugol juma na jantagol inde allah ko yennoygol goɗɗo si allah ƴettitima ka laawol ɗon ko honɗum wiyata munkari e nakir musidɓe julɓe tedduɓe salligoɗa ka suudu ma hiɗa yahude ka juulirde anniye ma on ko yaltimma ko ma hiɗa yahude ka juulirde a piiri ɗo yeeye kaarijo mamin piiro yeey ka juulirde parque ji e ɗuɗude ka fottete e ɗuɗude anniye ma on ko ya fando ka juulirde miɗo yahude piirugol hande piirete si allah ƴettitima e hoore anniye ma on ɗon ko honɗum wiyoyta allahu subhanahu wa taala musidɓe julɓe tedduɓe ya yaltidu kama ka suudu allah fokkituɗa nde goɗɗo yalti ka mum himo yawde ka juulirde mo wondi e salligi kala taɓanne nde waɗuɗa ko bakkatuma wona montede sa watti ndeya windaneɗa darja hara anniye ma on ko tottoygol farilla allah on ka suudu allah nde nelaɗo landano nokkuyel ɗin fof ko honto ɓuuri e moƴƴude ɓeyni kaka juulirde ɓeyni gomɓe ɓuuri moƴƴude kadi ko adotoɗo nadde on e sakkitoɗoɗo yaltude on an noon tawa kaka juulirde ko ton ƴettanta anniye décision ferme hande simi yeyi to salah jawi men piirey wolɗo mi fusay mo hundu kon hiɗa yaade koɗo yagol allah allah no ini ka qur'an makko wa anna al masajida lillah ɗi juulirdaji wallahi ko allah jeeyi mo be meɗen ko moɓodirɗen no heewi ɗo en ɓiƴodira ɗo après 30 minutes ɗo mo be men yalti hewtoye jokki alhaalihuji muɗum
ɗo ko Allah jeyɗo ko honɗum hana waɗede ɗo ko piirugol ɗo ko sonkugol ɗo ko yennugol ɗo townugol hito muɗum e nder suudu Allah harana jantagol inde Allah no harmi na noon hera en miɗo yahude ka juulirde hande haysi juulirde nden fermete kono tigi tigi mi wowlay ko mi faala ko min piiray amma ko ba ya waɗu ka ɓernde ma yo juulirde nden ferme subhanallah juulirde darnande Europe sitta seyara ko nde Saudi o moyen ko gordo gardanna julɓe adna Allah fof moɓodiri mo be itti gongel ha suudu Allah heɓi e nder Europe tawa hiɗa jogii anniye ya wonu sabu yo ɗum ɗon ferme waloda yon anniye weetida yon anniye yaada yon anniye ka juulirde a hulari wata Allah ƴettite e hoore on anniye ɗon goɗɗo iwi Makkatal Mukarrama o waɗi hijira o feeri ha o hewto e Madinatul Munawwara 450 kilo hakkunde Makka e Madina tawi anniye makko on na fergu ko fi jomboygol sonnajo ɗum ɗon fap woni haba an mansura Allah nuli malaikajo ari yeeti nelaɗo awam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli kala yawɗo hara ko fi Allah e nelaɗo makko on fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli hara en joddi fergu makko ngun ka Allah e nelaɗo makko on woni wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imratun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay si tawi noon an kadi ko naɓuma ton ko fi jomboygo sonnajo hari a fiyan sige mo Makka kanko noon o feri o yehi o accima ɗon yaaruɗa sabu ɗum ɗon Allah walla ma jomboyama kono a mara joddi hay hunde ka Allah an kadi sa iwi ka yewɗa kilométre aji fof a duwanoɗa montanede bakkatu tawi ila ka fokkituɗa ha hewtuɗa ko windanede bakkatu yo Allah dande Allah ƴettudinma sifa e hoore on anni e bonno nde dargal ngal darowo kandi nde daro kadi si waɗi bop nde wotere mo be ko anni e mo walodi on ko hoore on o immintinoyte yewmal qiyama si tremblement de terre waɗi ɗo joni mo be men ko anniyi kon ko addi ɗum ɗo kon koye hoore ɗum Allah immintinoytamo yewmal qiyama si tawi noon goɗɗo yehi ha heeɓi capanɗe jeego tawi ɗa jogui sifa ɗi anniyeji ɗo ñotori Allah yo Allahu yiltu e ɗiɗo artiran ko ɓuuri e moƴƴude musidɓe julɓe tedduɓe Allah inni wa man aslam wo ala on toñuɗo no woodi ɓuyi toñuɓe kono ala on toñuɗo ha foti mimman mana a masajid Allah an yuzkara fi hasmu o wonɗo sabu sakki fiyo inde Allah janti en heeɓi oɗo e nokku ɗo Europe ka tawata ka leyɗe na leyɗe waɗiraɓe fiiɗi piiji Allah subhanahu wa taala e bawgal makko o bagori en ha en heeɓi o bisu ɗo yeeso meɗen ayya wondo e anni ya wonu sabu laamu ama ferma ɗum ɗo a faalal yo luttu ka tariha ma wondema ko a wonno sabu ha ɗum ɗo ferma a faala tawoyde e munkari wan nakir ko ɓe landotoma ko honɗum wannoɗa sabu ha juulirden ferma Allah inni nela sallam e maaki wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu hay goto e men ala sina yewtidoya e Allah jonno nde Allah landema ɓeya darnanan no juulirde e nder Europe capital union européen an dariɗa wonɗa sabu holluɗa ndiman kako e cuucal e doole ha tigi tigi on nokku on fermama sikkine ñande hara e doole lanni ka hande kadi mo beeyo rento hattirde e rentagol wo beeyo rento hattirde e rentagol hara konngol ma naatari fiyo ferme ta miijo ɗum haywata hoyɗu ɗum ha Allah nangitoroyama ngol konngol ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa innal abda la yatakallamu bi kalima la yulqi laha balan fa yahwi bihi fi naari jahannama 70 kharifa wo jiyaɗo no wowla konngol gotol hara ko e sama kala o wattana hakkille maggol sabu ngol konngol Allah tippiniroyama e nder yiite jahannama embere ka yarete settoji 90 sabu konngol gotol hara ɗa darini hiɗe waɗa sama kala awa yo ferme mayn piren ferme fa ya subhanallah no woodi sa'ihu gotum e nder ñallal ko jiyaɗo on tori Allah wo Allah ƴettanaymo ɗon si tawi noon hawrodiri hara ko ɗum ɗon musidɗo julɗo tedduɗo tariha on luttay winday ko kaarijo e kaarijo ɓiɓɓe ɓen tañiraɓe ɓen fof nde ɓe immoyi yahoygol ka laamu fi nokku o ɓeyna ɗum ɗo waɗino ko hombo ko kaarijo ɓi kaarijo e kaarijo haray tariha on moƴƴaari hande no wi wowlede ila yawmil qiyama ko seydina ousmane waɗuno hino qur'ana o fi mum nde wowla fi qur'ana o ko kanko winduno o modi accugol siga o jikkuɗo o batte ɗo no moƴƴi hande hino wowlede abrahatul ashram neɗɗo yamaniyankejo ko kanko immino yehi fi yirbingol suudu kaaba alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ɗum ɗo gadi ko jangete ɗum ila yawmil qiyama wannoɓe nelaɗo ɓen embargo ɗum ɗo gadi ko jangete ɗum ila yawmil qiyama
angari ko ni fajira yo tariha ma on jange musidɓe julɓe terɗuɓe mi torike rento ɗen e sifaɗin piiji hande enen golleñol wowlayɓe ka haala kami woni e wowlde ɗo no woodi ka hollen doole no woodi ka hollen ndiman kaku no woodi ka hollen cembe e gandal e doole e jawdi ko pullo fuuta ma minna ko pullo waɗa kon centre afrique no yonuno en hara wona hakkundeji meɗen ko waɗa kon e ko wona waɗede kon fewno ɗo e nder leydi mali no hanuno ko waaja en hara nayi en waɗidir hakkundeji meɗen fewndo ɗo ko fewndi kon e hoore meɗen ka nder leydi meɗen lagina hay so tawi go ko sakkiti waɗugol ɗo tun ton demundulaɗa e kaporo ray en heeɓino hande kadi ko jippiren hara nayi en jippir hakkundeji meɗen wallahi ɗum ɗon hino yonuno nu kamo be tuusa ɗum ga muñño ɗimmo mum tippitanomo hande kadi si probléme ji ɗiɗi waalodi on tigi ƴetta yaasijo on acca ɗon nder ndejo on mawɓen ɓe maakay baɓɓa fof hino saɗidede kanji kadi si ɗi fowɗi saɗidama ɗi dampiniri nder ton harayna faari hande hiɗen mari wallahi ko hilnoɗen hiɗen okkora ko hilnoɗen hiɗen okkora ko jokken harana yen jokkidir wona ɓandu daneru wona ɓandu ɓaleru wona juuti wona rawni wona ɓawli wona laba wona kaani foppo hande kadi no waɗi ni ngol leñol enen kay waɗidirɗen ni hakkundeji meɗen wattaqu fitna rentoɗen e bone koko wona corkeɗo corkirte doy yawya ha ñande goo tawata en wawata hunditade si tawi hiɗen jippirde e woɓɓe si tawi satti ha hewti hande kadi ko satti o ko satti ko ɓen kadi arata sendidira en ara e woni sago gaño yalla dandu en e wonde sago gaño musidɓe julɓe tedduɓe mi torori on liwaji hilla kala wawɗo wonde sabu no ɗum ɗanora yo Allah dandu mo lette gaboro musidɓe julɓe tedduɓe bani adama no wallini ko jippira harana hakkundeji meɗen ko yewteten ɗo sonken ɗo ko ha tedda paɗe ngara ka dambuga wa bi rabbil kaaba si innama cokko ari ɗo laaɓa e pos mari kaydi mara kaydi mo be ɗaɓayinayi ko nafsi hoore am ko tawayɓe ɓen alaka suuɗo yaha hay sa dogi yiɓe jogi kaydiji ma ɓen no ɓe tindo ko lutti kon fof laaɓa e pos samedi feƴƴuɗo ɗo no innano cokko noddama hari men eti yo jama o ronko ha yo yalto derga onon laaɓuno poy yara to no woodi ka fotte no woodi ka cippire no woodi ko waɗe no woodi ko jokke hara na ndu suudu Allah no woodi ka fotto en sonken hara na suudu Allah en woni ɗo ɓuri duuɓi nogay ɓuri duuɓi capantati en heɓari sifa o nokkuɗo heɓen oɗo même pas hitande ko mois de mbeɗo heɓata hitande ila ɗo uddita tawata ko fitna e hoore fitna sen daari ɗum ɗo en daaray tawen ko honnu haɗi hendo ɗen laamuji ɗi nokkiyel goo koye meɗen woni o yaafota si konngol ngol satti si tawi woni enen tun en ronki hundodirde hakkundeji meɗen kono ɗum sikkuɗen tawata ñande ardiɗen jama on fof musidɓe julɓe sika satti na ɗum woni fandunde nden kono fandunde nden mi yiɗa yo tawe joni ñande goo ko laamu innata naate ɗo yalte sifa ko fewndi hakkude siɓɓe meɗen capaɓe ɓen ɗo ko taw en eto laamu waɗa jungo e o nokku en fof meɗen en ŋata e hondu en ninsay ittunoɗo mone ittanoɗo mone yottinoɗo gañinoɗo fof kala hettuɗo gonga ko on ɓuri perdugol si yehi ha laamu waɗi ɗo kamɓe hina min hina an ko goto e men ɓe falaka goto e meɗen ɓe falaka ko jokkuɗen ko woni ɓe falaka kala mo wa'ata sifa no ɓe wayi noon ɓe falaka mo ko ɗum woni hadafu on ton joni noon ko corkugol ɗo tun haray lanni ni fewon ɗo Allah okkori en ɓuri juulirdaji 6 ɗen fokkitani jeɗɗi hara ka jeyɗen ko ɗo woni mawne nde se memmini ɗo fitna ko kamɓe ni ka yarɗe wo ko kamɓe dossier ma ɗon kala ko winda ɗon kani registre national ma ɗo ɓe montatade kamɓe namandi tagol ɓe winday woni hay si winduɗo on o maayi goɗɗo uditoye ɗon ko ɗum noon aɗato fottugol e muɗum etoɗen accanen ɓiɓɓe men ɓen e tañiraɓe meɗen ɓen e ndir leydi ɗo hara koko moƴƴi hara si ɓe immoyike ɓeynayi ɓen amen ɗaɓɓuɗo ɗum ɗo janɗa kono hino woodi ka ɓe fuɗɗito wata ronkin ɓiɗɗo ma e tañirawo ma ka o yalta sabu maɗa kuma payi kum warano kum ka suratul kahfi to ko fiwata kum bonnan ben makko Allah inni yo kun ɗon ware kum wara kadi musidɓe julɓe tedduɓe ko fokkiti ɗo yo Allah on ɗanninan en
musidɓe julɓe tedduɓe moƴƴinen anniyeji ɗin e nder hadiseji ɓuri guluje ɗi nelaɗo maaki ɗin fop hadis numéro en ɓurɗo sellude on ko innamal a'malu binniyat. golleji ɗin fof ko ƴettirte ko sabu anniye on. moƴƴin anniye ma on moƴƴa fiyo Allah on yoɓo e joddi moƴƴi yawmal qiyama. mi darnira yewtere hannden adu hutuba arano on mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala si tawi hara ko sabu bakkatu woni ko jokkingol leñol ko faggitiɗe yo Allah yaafo en o hanninira en ni. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi wa kafa summa assalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. musidɓe julɓe tedduɓe hutuba an ɗiɗaɓo on no gasa ka ara no muusi seeɗa kono wallahi na yawagol hay e gooto ko on tedduɓe ɓi tedduɓe. Allah teddini kadi bani adama, o teddiniri en kadi gandal, o teddiniri en jawdi, o teddiniri en jaahu, o teddiniri en ngari, o teddiniri en kala ko bani adama hato jinta kon e hoore aduna. yo Allah hon duumi yette mo e hoore muɗum. musidɓe julɓe tedduɓe mi darnina yewtere annen aya goto e hadis goto mo nela sallallahu alaihi wasallam maaki suratu ala imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fi sarra waddarra wal kazimina al ghaiza. ko non shahidon fanune e ɓen moɗayɓe tikke wal afina anin nas e ɓen yafotoɓe yimɓe ɓen kon ɗum woni joddi ɓe wallahu yuhibbul muhsinin. Allah no yiɗi ɓeɗo mo be men ko ɗaɓɓata ko ha Allah yiɗa ɗum. si Allah yiɗima joddi ma ko aljanna. Allah sunnata giɗo makko. kala waɗaɗo ko satti yo yaafo Allah no yiɗimo. kala heɓuɗo tikkire nder mu yo yaafor li wajihillah, o yaafor fi Allah. ɓe torike o li wajihillah mo be ko satti e muɗum e nder ndi probléme ɗo taw yaafor fi ami wonɗo e wolde on, ta o yaafor fi o wawata ittude, ta o yaafor wondema fi o ronku ko himo wawi ittude, himo jogari ɗum doole, himo wawi dartade, kono yo yaafor li wajihillah fi yo Allah yiɗumo. wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah no yiɗi ɓeɗo. kala faalaɗo yo Allah yiɗumo, o okkamo aljanna, o dandamo lette gabru, o heɓa timmode moƴƴere, o hoydo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, yo yaaforo li wajihillah. na oɗo ma oɗo ko kala heɓuɗo e muɗum janɗi fanɗi laba kaani ko feere nden ko konngol ngol ko kuugal ngal kala mo be ko heɓe muɗum yo yaafor. o ndaara intérêt l'islam on, o ndaara intérêt général on, o ndaara intérêt ɓiɓɓe meɗen e taaniraaɓe maɓe e leñol ngol fof ko leñol ngol wona waɗede hoore aduna Allah on fof. o yaafora li wajihillah yo Allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude e joddi. wa akhiran nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki ka weltingol ɓen jogiiɓe feere e doole si waɗama yottagol ɓe muññi. nelaɗo maaki hon ɗum wo man kasama ghaizan, kala on moɗuɗo tikkere wa huwa qadirun ala an yunfisahu, hara ko a capable yottagol waɗɗoma on, da'ahu llahu yawma alqiyama. ñalande dargal si fof daroyike tagge fo ngon fof minal awwalina ila al akhirin, adinoɓe e sakkitiɓe fof darike Allah noddete kaarijo ɓi kaarijo. jama on fof jiiɓo ko fi honno Allah noddani oɗo hakkunde tagge fo ngon fof, hino annabaɓe, hino nulaɓe, hino sahabaɓe, hino waliyaɓe. da'ahu llahu ala ru'usil khalaik. on andi si tawi assemblée waɗama ɗo ha gasi roi on ari ɗo joni ni noddi kaari no faala en yiidu, jama on fof wattana e hakkille on no, par ce que ara ma réaction moƴƴo. ɗa noon na jibril na mikail na asrafil na malakul mawti noddayma, ko taguɗo kammule ɗin tagi leyɗele ɗen noddayma e hoore tagi fo ngon fof fi honnum ko moɗunoɗa tikkere ko yaafiɗa muññiɗa, ndaruɗa l'islam on, ndaruɗa julɓe ɓen, ndaruɗa nafoore jama on fof muññiɗa wo hatta yukhayyirahu llah min al huril ayni ma sha. Allah suɓinama e hurul ayn, ya ƴettuɗo yeru kala nombre mo faalaɗa ko muññinoɗa ko ɗum ɗo Allah fittiranma gonɗi maɗi. ko wiyete noon hurul ayn ko sonnaɓe wonɓe ka aljanna, wo hara yiitere gooto e hurul ayni yaltituno e aduna, worɓe ɓe yi'i wo kala maniyu ko wonno e keeci maɓɓe foppo hibbayno. hakke ko wiyete hurul ayni hino laba,
woɓɓe naatoy aljanna ko gooto woɓɓe ko ɗiɗo. an non moɗuɗo nde tikkere yaafiɗo ndaari nafoore l'islam on e mofte ɗen allah suɓinoyte ko yeru ko faalaɗa wo ƴettoyɗa. mi toriki allah kala yaafiɗo ɗum ɗo yo allah okkumo hurul ayn. mi toriki allah subahana taala kala wonɗo sabu ha ɗum ɗo ɗaani yo allah ɗanni yiite jahannama yeeso makko. mi toriki allah subhanahu wa taala kala wonɗo ha sabu o fitna ɗo ɗaani yo allah on ittanmo sonja e sohla adna e lakara. mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu barki e zurriya makko on. mi toriki allah yo allah timminirmo timmode labane. rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. allahumma allif bayna qulubina allahumma allif bayna qulubina اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا اللهم أصله ذات بيننا اللهم أصله ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.